Negosiante Sira husu Empreza atau rega estrada husi kuluhun to Becora Terminal tamba rahun. Dadawne Empresa Nacional Montana Dia, alohela a reabilitação na estrada, husi bidau Santana to kuluhun, no continua husi kuluhun, bato Becora Terminal nien. Mebe empresa ne ladun rega rai e a estrada, não é causa rahun macas, ne bebele foi impacto ba comunidade ne saúde. A situação ne comunidade Sira husu empresa, a tu rega estrada Sira da der no lokraik. Ne ami han rahun tomate ya. Kadang BM se husi alfe esta serne. May arukan tinggi ami usa masker may ami karang haluan lah wala dia kida ami may dasang jamanam samaina ne maluan te wala masker ami usa ba kompanhia Sira sa kona ba tender ba kona ba rega rai ka satu usuma rega rai det karena asa be dasang holo krai kan tinggi rega kemudian aktivitas barke malau balama yang halo macet rega kan macet to jadi yang sadadero holo krai ni masa emak menu sona tinggi rega rai Sira kadang rega sera holo krai tinggi rega me karena ada der ma par rega par asa aktivitas kareta sera lau na podesang ne kan dasang am biasa me rega det rega liu sim hausin te tamba rega anak sasa itu na hamos rega hamos hausin te hau triste mas tamba Berai rahun nebe istar na ilusir sama tamba rega ne tiba utam barabe berai rahun label kona ami sinti han sebe atufani mear am hamla ma atu ha mai be au sinti be la konten tamba rega rahun ne mas am hamla be ha hori bide nebe husban na ulun Sira bata metu mataba rega ne cekrai ne para itu mai ha kar kamla kar ha ne cekla bel foi tam itanya larang Iya. Mai senti ba ham lahate onan lahate ne anu kono. Anta kalau senti hobe ai rahun anta te senti be itahana ne san mear. Pertama senti mear isin esan ita fani ka senti moros. Rekatia supaya rahun rekatia supaya label kona ba aihan. Ter observações de Yemen, mas que rahun suar, maybe comunidade Sira continua a em atividade de negócio e a dala ninin, a nessa fan modo no aihan Sira. Projeto alargamento estrada husi kuluhun to terminal Becora, o quilômetro hat, onde dá ne companhia continua o serviço, onde ele finaliza ona e a área kuluhun. Agostinho da Costa, Zinha Lola, Yemen.